ey'ndaweni zokusebenza, be authoritative all the time ukuze kubonakale ukuthi wena uphapheme nokuthi uyabona, and noma ngabe kungasakuhambeli kahle kuhle ukuthi leyo nto leyo ijule ngaphakathi yakheke kuwena ukuthi noma u-right noma ungekho right you will behave the same way. Ingoba khona imimoya la efuna ukuyikhangisa yona, ethanda ukudominata. Ngempela inkundla iyabangwa, kuliwa yonke indawo. Yabo mina njengoba ngijwayele ukudlulisa izwi laNkulunkulu ithe lonke, there are spirits afuna ukudominate indawo, and I have to battle with those spirits. Angithi la semhlabeni owodwa phakathi kobumnyama nokukhanya, and ubumnyama nokukhanya akuhlangani. So ingakho nawe endaweni zokusebenza uzolwa nabo. Banomoya omubi-ke bona ngoba bafike amaphiko akho bewafaka amaketanga, nawe umoya wakho ubophele ungabusakwazi ukwenza izinto lezi ekufuze ngabe uyazenza, sebekudominatile-ke lapho. Which is why nje iba nale attitude yokuthi wena uyakhuluma, ukukhuluma kwakho kuzokusiza ukuthi ubanqobe, ngoba bangakhulumi ulebe luzothula ngoba ukuhlala isikhathi eside emsebenzini bazokunqoba. Ngoba-ke thina sinqoba ngobufakazi, ngoba izwi laNkulunkulu liyikhembe likhanye ngesikhathi zombili. Umhlaba yahluleka izizwe zenhliziyo, into esicabangayo